Mudanya no tuko, no tuko. Mudanya no tuko, no tuko, no tuko. Mudanya no tuko, Ritango ge, Kinyanda kanare, Ritango ge, Tuana tuande sukuru, Ritango ge, Atongeri agonto kwande, Ritango ge, Ritango ge. Bwana mutegeri na ikiumia kenge aja mubango ne jwa tuthunkume tukwenarua de town emero ayankuona na Wallace oya noe mwene Gift Masters Kenya aja town emero na nandika tuigwe rugono rwawe antu ibanenkeri bya mwanya bya guitethia miturire yao endete baba inge baritagira yeo yungoge gikundi kia Gift Masters Kenya kira gitongetwe i Wallace Murethi ikianduke mbethe iria itumaira iyo bya mwanya kuritango geta ochori na kubuithia into mwanya bya uthongomia. Mimi naitwa Wallace Murethi. I'm part of the managing director Gift Masters Kenya. Gift Masters ni ngwataniro ya anto mwanya baria bena byewa mwanya. Gift Masters, just like the word inasema, ni biashara ya zawadi. So Gift Masters ni wasanii ambao wamekuja pamoja through experience na effort yao kwa sanaa wakaweza kutunukiwa kwamba ni masters kulingana na ile kazi ambao wanafanya. So Gift Masters ni wasanii wamekuja pamoja kufanya biashara ya sanaa, kuwazawadia raia na wananchi. Na antu baba bagwatanira bakuona bena yewa bia baomba kuthunguma kuma kirebyo na bathithagia into mwanya. Gift Masters ina safari ndefu. It has been a process of years, friends coming together wakijuana through different platforms. Wasanii na sanaa Gift Masters, kunao ambao sanaa ilianza ndani yao na kikundi ilikuwa inaitwa MYP, alafu wakakuwa wanaendelea na sanaa. So Gift Masters pia wasanii walipokuja pamoja ikakuwa ilizaliwa mwaka jana mwezi wa 7, around kitu tarehe 3-4 hapo. That was when Gift Masters ilizaliwa. So initially ilianza tulianza tukiwa tunafanya biashara ya kushona bags, customized bags, courier bags, travel bags, laptop bags, sling bags. So process ya kutengeneza these creative items kukakuwa kuna hitajika bag imetengenezwa, kunataka pia ifanywe usanii fulani so that it more impressive to the ever demanding creative market out there. So pole tukakuwa pia tuko na gallery, tuna exhibit arts. So gallery ndio imevutia wasanii kwa kuwa na different artists ambao wanataka kuexhibit na GMK, Gift Masters Kenya. And safari ya wasanii na GMK ikaanzia hapo. So tulianza na msanii mmoja, wakawa wawili, wakawa watatu. Sasa hivi GMK iko na wasanii 7 fine artists ambao wengine wanafanya pencil works, kuna wale ambao wanafanya paint and brush, na kuna wale wanafanya different types of expressions still kwa fine art. Wana incorporate collage, wana put images together from different materials, producing a unique set. So gallery ndio ikakuwa mtoto wa pili. In the process of running the enterprise, tukiendelea tukaanza kupata a necessity ya kutengenezea watu customized beadworks. So people would come here at GMK wanasema, nataka nitengenezwe shanga fulani ambayo iko na jina langu, nataka nitengenezwe shanga fulani ambayo iko na jina ya organization, nataka nitengenezwe shanga fulani ambayo iko customized na rangi tofauti kulingana na sherehe fulani. So need ya artist wa beadwork pia ikatokea hapo. Katokea mmoja, wakakuja wawili. Sasa hivi GMK Beadwork tuko na artist 5 ambao wanafanya the beadwork section. 3 already ni masters, 2 bado wana train kwa masters pia. From there tukaendelea tukapata another necessity pia. Met up with some artist friends ambao wakati approach as GMK came with their own concepts, tukazipenda, tukazifanyia mastering kidogo. There tukaintroduce molding department. Under molding department tunaweza kutengeneza vitu architectural expressions,
ambazo ni kama nyumba, inaweza kawa ni kanisa ambao waumini wanatengeneza sehemu fulani. So GMK Architectural ikatokea hapo, na currently unapata wanafanya projects kama kutengeneza gift boxes, vitu ambazo zinahitajika sana kwenye soko, unapata wanazitengeneza hapa locally zikiwa customized kulingana na vile ambavyo customer angetaka kuzawadia mtu wake. So GMK molding and architectural ikaanza hapo. Sasa hivi tunafanya molds, tuna partner na different architectures ambao wanatupatia projects zenye wangetaka kutengenezwa expressions zake na hizo illustrations. From there tukiendelea tu tuka bring up our newborn pia, GMK Aquapets. Still under Aquapets tunakuta tunaweza tukafanya different aquariums, wall aquariums, tuka stock different fishes kama zawadi. So GMK imekuwa ikijidefine kulingana na market ambavyo inazidi kudemand. Na gikundi gike kia GMK inyakiremerote amero ake baitaga ngugi aja. GMK ni interesting. Tulikuwa na majina tofauti ambao tungeweza kujiita, lakini tulisettle on GMK kwa sababu GMK ina stand for Gift Masters Kenya. So tuko na a nationalistic system ndani yetu. It is incorporating wasanii kutoka different parts of Kenya. In GMK tuko na wenzetu wasanii ambao wametoka Western, tuko na wasanii wametoka Kisii, tuko na wasanii wa Luya, tuna wasanii wa Kikuyu, tuna wasanii wa kutoka Coast, tuko na wasanii wengi pia wa kutoka Meru. So GMK iko na face ya Kenya because every tribe, most tribes ambazo pia ziko creative wako represented in GMK. So that's why unapata Gift Masters Kenya inasimamia ina face of Kenya. Although tuko Meru, although tuna tell the story of Meru, although tunafanya pieces za Meru na tuna empower creativity in Meru, tuna create a national platform ili creativity si upande moja peke yake. Na kwena mathina mwanya jaria gikundi giki gikurukaira ngugi neje yao. Challenges ni mob, especially in the creative sector. Challenges ni mob sana. Kuna challenges, for example, on the cost of raw materials. Here at Gift Masters, most of our products tunazitoa from ground zero. So we do 80% local products that we produce, and then we do 20% stockings ambazo tunanunua different places, tunaweka kwa gallery for stocking. So cost ya materials is one challenge. Cost ya materials, at least they need easy vitu za kisanii kama rangi, brushes. When you want the original types za hizo rangi, unapata bei yake iko bei kubwa. So ukichukua hiyo alafu unakuja unafanya product ya painting, unapata client ana complain, anasema you guys you're selling too expensive. Lakini unapata you're selling it at a price ndio uweze kumeet cost yako ya production. So the first challenge ni cost of materials. The second challenge pia ni market, marketing inakuja na charges. For young youths kama sisi here at GMK, tunajaribu create employment for our own selves. Kile kidogo tunapata tunahitaji kujinawiri, na pia tunahitaji tunawiri biashara. Bado watu hawaja get into sanaa. Unaona? Watu bado hawajaona uzito wa kupatia mtu zawadi nzuri. Unaona? Unapata watu bado wanapenda kupatia na zawadi ya pesa. Unaona? Mtu anaenda mahali kupeana zawadi, anasema acha niweke bahasha nipeleke. That's a challenge kwa watu wenye kwa biashara ya zawadi kama sisi, because tunaangalia, tunakwambia mbona upatiane pesa, ataenda alipe deni ya stima ama alipe deni fulani, wakati unaweza kumnunulia a painting yenye unataka akumbuke kitu fulani. Unaweza kumnunulia a pencil work, unaweza kumfanyia portrait, unaweza kumfanyia something, you can buy a bag or something, kitu unique tu ukampatia. Wallace na gwetekeria gikeno kiao kinene aja GMK ikomba gukuria biewa bia antu bange. Apart from kuserve clients, kumeet expectations za creativity yao, kuwapatia products ambazo walikuwa wana dream of,
one of the biggest achievement tumekuwa nayo ni kujaribu kucreate system ya kuempower msanii, ni kujaribu kucreate system ya kufanya productions locally na kuwezesha sanaa inaweza ikakuwa biashara. So our biggest achievement yenye tuko nayo ni kwamba right now as GMK tuko na masters kama 15, tuko na like 15 masters ambao wako in different areas. So hiyo ni achievement kwa sababu ni vijana ambao walikuwa, these are youths ambao hawakuwa na engagement ya kufanya, hawakuwa na job wanafanya, lakini through GMK wamekuwa empowered na wanafanya biashara through art yao. So for us that's the biggest achievement tumekuwa nayo. Hiyo nyingine sasa ni kusatisfy client na pia kuendelea tu kufanya stories za the Meru community, kufanya stories za Kenya na different stories ambazo watu wananunua na weka kwa nyumba zao. Tunaona hiyo ni achievement, mtu akinunua kitu yetu aweke kwa nyumba yake. GMK bena kiroto kya ngugeje yao kwara mankoro kintu kuchejete. Vision yetu inakuanga 3 years. So 5 years sijui tunaweza tukao tumefika wapi. Vision yetu kwa 3 years, lakini 5 years naona tunaweza tukakuwa mbali zaidi ya vile tunaona in 3 years. In 3 years time tunaona tutakuwa na website, a very high traffic website. In 3 years time tunaona tutakuwa a brand kwa dunia ya kuzawadiana. Story yetu haijaisha Meru. We want to start here, but in 3 years time tuna hope tukue tumekonka Kenya. Tukue anybody in Kenya anafikiria gift, anaweza fikiria Gift Masters. So yes, I think in 5 years time probably tunapaswa tukue tumetoka Kenya. In 5 years time mtu wako Rwanda, mtu wako South Africa, mtu wako Egypt, tuna hope maybe tutakuwa Gift Masters Kenya, tutakuwa Gift Masters Africa. Na wale na mearia gwekira ntuke mbethe moyo baria baenda gutonya ngugene ije usanii. Ka Uncle Wallace ama Master Wallace hapa GMK, ningetaka kuambia one thing, young man out there, young lady out there. Kama uko na spirit ya sanaa ndani yako, wewe ni ule msee unapenda kuchukua book, una draft kitu, wewe ni ule msee unapenda kudevelop concept ya fashion, una develop concept fulani ya kitu creative kama ni nguo ama anything, naweza nikakwambia hivi, usi give up. Na usikubali wakwambie ile kitu na doodle ni useless. If you are in Meru, tunakukaribisha, you can come around. If you have some products ambazo umetengeneza, you can come hapa kwa gallery yetu, we can see your product. Kama product yako haijafika standard ya kwenda kwa customer, tuko na kitu tunaita quality assurance. Tutakupea advice, tukwambie what you can do to improve your product. But kama wewe hujafika point hata ya kutoa product, tunaweza tukakwambia creativity is also a profession. Kuko na doctors few, kuko na professors few, kuko na judges few, na pia unapaswa ujue kuna kuwa na artists few. So usi kill dream yako ya kuwa artist, usi kill your dream, live it. Unaona, live it. Na usikubali wengine wakwambie huwezi ifanya. So live it, and your journey can start with us at GMK. Tuko na GMK Art Hub. This is a hub yenye tuna identify new talents. Tuna find ways and measures za kuwa train, and then tunajaribu kuona kama kuna expressions nzito ziko ndani yao. So your journey can also start here. Ngugeteje ya uchori na ngugenge ya sanaa niongo geria Wallace na gikundi kia GMK bathunkumaira ugeta kuraja no twito chokete na mutaramu na bioria Twana twande sukuru ritangoge atongeria gondo gonde ritangoge 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 ritainene na inini ritangoge Kwega mutegeri kwithwa wina twe aja mubangore joto thunkumena kai kagita kaya ka bioria na mutaramu tukwena ruendera Martin Kirema oria niwe mutaramu wakwa mantoja biashara ibwaga muno ibwaga sana Eston kwithwa tureacha kairi na tukwena ruendenda twariria gweka mbecha na utumiri bwa mbecha kwitha
Kuithania na kuithania mbeca. No twire uria mtomba kuithania mbeca? gintu kia mbere na thinere mbere twino kabisa muno ambuge kindene biashara ntuku iji na muno aringi biashara ba nini baba ikuremwa kana kurega kuithania mbeca na gutumira mbeca utina mubango. Gintu kia mbere kiria muntu abwiri kugwata bwaga ni ati gutumira mbeca utina mubango itawa na njira gichungu gutina budget. Kurega kubanga budget ikubanga kuthira nontu gatumira mbeca urio gutumira nontu irio ko igintu kia bata muno bwa mbere igitarira muntu akwenda gutumira mbeca kwithwa kwina mubango chung'ani na igitara gutumira mantu ja kubanga mubango ja gutumira mbeca na mantu ja kuithania mbeca utumba kujathura na joja iri, yani savings na expenditure nontu kajeta na yo either utumire chionde wagetia kuithania kana withanie chionde ore mugutumira mantu ja nandi kuno monketa budure balance obwega. Kwina njira nyingi muno cia kuithania mbeca na ndingenda muno kwe principle mbeta atiri meta principle 60 20 60 30 20 ewe ka 100%. 60 kuga atiri kiri expense chionde irio kuthithia kana kiri mbeca chionde iria wina cio na irio thithithia kuma ki biashara tumira either biashara kana kuandikwa wote gutumba kuthwa kukarikite au budgetira 60%. 60% iu no ikethwere expense yaku then 60% au no kaitabirwo kara au no kaitabirwo gekira nguo au no kaita mantu je expense ingi chionde kuthomithiana na mahitaji chionde jara jomba kuendekeka na 10% ambaririe 10% na ndikenda tumethia yonde 70%. 10% embeca iria wina cio iu uburi kuita gichunche gia 10 kanisani kana kethwa uguo ti muntu wa kanisa no ntuno aringi biashara bare baba ingi muno but na twina ndini mwanya no monka fact you to me respect ichiete ikathithia charity work kana chiete igatethi bara bate guchiomba no ntukinya no community ria twine on tukuchonde either itukuringanira bo biashara kana itukuinteract na bona njira imwe kana njira ingi. Gichunche kia 20%. Gichunche kia 20% kiu igia kuithania kana gweka savings. 20% ne kuithania na gichunche kia 10% kiu kia ku reinvest kana kuitithia ngugi kairi na ndi wena setup wekari ukomba kuibanga bwega ukethwa wije mbeca irio kubangira kutumira tichi on the 100% utege chunje gitina ngwira kiburi kuthithia na nandi twejage kuithania kwina njira nyingi muno cia kuithania. Undu bwa mbere na uria ndingi ku encourage muro uro tutegete ntukwe narua tuga mantu ja kuithania mbeca tutikuga mbeca igwa twe chiete chie kwa antu amwe ara itikumba kuonjorithanwa kana guchiarithania. Njira ya kuithania mbeca ria ndongi buru ni gitariro gutonyithia mbeca au ara ikongereka kana igitariro geta ku revisit mbeca uchi yaku withire kwebio irona ikwa igurwe uri gukari kuinga ingi yake anini na ku withania bura bwega buru na bu eu ne onjire ria antu bene ontu kuiji na ndi na arua na antu baba ingi muno nontu business environment negite itarwe mingi muno uri toga tonyithia mbeca antu ukije ikura kwe gintu gitawa treasury bills kana bonds cia thirikari. Iu ne gitariro ku invest kiri thirikari no tu thirikari ina expense yo treasury bond i mantu ja short term expense thirikari kuromba mukobo jo short term kenda ne yomba kuthithia mirandi yayo iria kwenda kuthithia short term. Iu ne onjira iu 100% sure ati mbeca iu weta waithania o either chithru mieri 3 kana mieri 6 kana mwaka jumwe ikauma china gantu nontu interest rates ne thirikari ire kwajana na mbeca irio iu njira imwe. Njira ingi kwa insurance nontu insurance kinyake tho nyayo margin chia ichitherwo irin kai at the end of the day chiongereka mbeca ikongereka ti ure chiukari na ndenda ku discourage antu muno gichunchi kiu gie komitugirigia kuitha
ugeta wikare ite guciarana ite kuongereka iu ikethwo ere asara nene muno no ntumbecha iria wina cio cionthe nubwiri kuthwa kwina investment igakuretera baita at the end of the day. Kwina gicunjĩ kĩgĩa 10 mtu abati gwitithia ngũgenge na gicunjĩ kĩu gĩa 10 ingũgeteire kuomba gwitithia kairi na mbecha iu na ndi kethwa ugwe windene biashara gicunjĩ gĩa 10 gĩtu kuga iko reinvest kairi yani gogachokia biashara ene kairi either gikario u kana kethwa no uchokie biashara ene directly kana ugeta kiventure ngi katuge kethwa na ndi ugwe wenda ya katuge for example wenda ya nguo ongera stock na gicunjĩ gĩa 10 kiu reinvest kenda biashara no igeta na mbere kuonjorithania nambi no gweta na mbere kiarara mai size na njira gicunjĩ kiu gĩa 10 kana kethwa utigitonyithie biashara ene wone ugugikia antu angi aria gikomba kuongereka katuge kinya no kiria antu barabe biashara ene nene na barabe na baita nyingi atuge nya biashara kuna irathithitie baita milioni 3 mwaka muthiru kana mweri muthiru gicunjĩ gĩa 10 ke milioni 3 ingiri 300 no wito wetoka kugura kamunda antwana no ntumunda na juju kara jukita na mbere jukiongereka bei yo igita nyumerengi inya iu no njire ku reinvest no ntu kuomba kinya antu amoko na plot iu ni kuthongomera kwitira nguge ingi ku develop kana wa me transform ikambecha no ka reinvest kairi rira biashara na ndethwa ina nindi ndaja na karuarie ne gaka bayanku igogethongera ni barabe na biashara ende kwebo bagwata michara baita nguge ingi batira biashara. In fact karuaria gaka nontu mtu wa biashara menyoti bia tumba ku reinvest ku plow back ke biashara kairi ende mtu ura waandiki kwanza no bwiri kumenyera muno Anthony au nontu antu baraba andiki muno ibo nya bareja michara mbesa cia ucionde ukethira mucho mweri tariki 30 mtu na gwatire muchara ende chwiki nya tariki 5 atina gantu tariki 15 na mbiririe kwambiria guchwa advance na nontu bwa kwethirwa ite bangiri boy ka muchara juu aku kethwa ijo ngirie kana mweri matumisi jaku jareo ubwiri kubangira ja gutumira mweri juu jatibwiri gukuruka ngiri 60 mantu ja bisi mantu ja kukaranja mantu ja kuikira nguo bwega mantu ja kurea transport kurea nyomba kitibwiri gukuruka 60%. Kwa kinya mtu ure waandiki areo na gicunjĩ kĩa 10% ikia kanisene kethwa utikia kanisene kethwa ugote mukristo ikia charitable organization ingwete kia gukuritira ngugi kwina antu bate guchiumba itoka ba support kinyabo gicunjĩ gĩa 10 kiria kingi eta uka reinvest ukeja gutwika kinyana ndiwe mwandikwa utena inya inene ura utikuona gicunjĩ gĩa 10 kigia ku reinvest ngiri 10 kethwa utege ntungirie 10 kiomba kuthithia substantial omba kwenda itoka gure inya cia kampuni na kinyayo no njire ku reinvest kana wike antwana ara wije ikongereka ko kinyabo begi category je batitigiome boga muno bola matis yoni okonthomithia uria mbomba gwika mbecha nande ibwega muno kitonga au ni otwa kijera muthia njoro aria rwetu ntukwena ruo mwanka kiumia kijete kibioria na mutaramu oni mbetagwa Eston Kitonga. Ritangoge Rita inene na inini Ritangoge Yoga sagorania ngugi na kwina ngugi mwanya iria mtu aomba gutonyera Peter Gatobu kana taure ijekene ndagara imo biashara o marimari tauni na Githongo na ouneu athunkuma rieto ria kwambita wa Peter Gatobu bati kwina rieto ria kibiashara mbita wa ndagara ingugi ndagara ambiria kagita ingugi nini na kumirita achitaniretie mwanka arakinyaja akiendagia into mwanya kugiji na mbembiririe 2006 ndina kanduka kidogo corridor na I think kuma corridor ne nkuona ngugini titebega ningushokire murungu ngatho kugine kwimpenda ya variety ntobi bingi mpenda ya iratu nguo marimari kintu kionde gikona ni marimari mpenda ya lakini sana ndira na nguo na iratu
ende inyambere gutonya ngugi neje ndagara nageretie ngugi inge inyinge teguru na challenges nyingi muno utingu gintageretie indakara na ngari ndo mangari ne ndatonya kurima na kungwa no kwina challenges intobia urimi urabi na kurutha iwe nukwerewa ndauga na ndiri ndatonya mantu ne jangari jandema ndageria kurima kwa ndema ndauga ndauga angeria biashara nio ndatonya mantu ne biashara ngugi andagara ni ombete kumutethia we na antu bange baria bamwirigaira biashara iji ni ntethetie muno ndina tumantu tu twingi kwa ndithitie na kinya na gutethia antu ndene family yetu imgeretio batethia sana ura kumbikika na inya gutethia muntu kuma omeno ntu ndina kana kama gutethia kuthoma kithongwa secondary ende kwina mathina mwanya jaria akurukaira ngugi nejewe challenges nyingi mbere mantu akurenti nyumba challenge ira nene muno competition thai kibiashara very high uri kura kantu kejaga kuona kitu kidogo kantu kau kuona kidogo wageria gukagania kakarema nontu for example tugawe na family kuna mtu kuweka untu kwenda for menya nguge yonde wita after mwaka ukona nguge witire wes kantu athithia mari fulani kangi kaumete nguge neu batithai kuringana uria ngugi ici na competition iri iguru gutikumbikika for one ngugi turitana tukita for shelters na bia kuria nothing else so gintukira sana challenge nene competition is very high yeah distance yetu kumaja witia mwito na I think 10 kilometers so patu tutumba kwende na usiro naja nontu na kuma witia mwito ne tuseme tuge exactly 10 kilometers so te antu bena tusaba antu bakuma 10 kilometers na kwenda ma 10 kilometers square nontu babange weta town na kubu so batu tusaba antu very few lakini tuitungana iro na ndagara arita ngugi jewe kugweria muguri na une ngugi yewe itaga na mbere gukura oni mbere ma kira mbaruaga customer nkuruki yambeshira customer jitene nacio nontu for one customer keja itukuriganwa for one customer keja ka gintu itukuriganwa benda gintu kitu twaririe twiganirwe kiare matutigane in peace urambie no kenda rujweja we nkamwaririo ramba kwe kinyetha gintu kitu turiganwa kibei ora getaomba kuthiuruka gacoka eja gagicokera kairi so oni pendete customer nkuruki mbechi we jacio ndagara na ombe gutwira ati antu baba inge bara baguraga into ndukene jewe ni ekuru sana gitonga parabeja aja uju iridis for one tumurume omba kugura muguto jo mwaka raju mwaka ateja kugura ateja but iridis beja regularly ngugento kiomba kuma fashion gekauma within 1 week ageka kire anthi eja akagura iri so tumurume ombo mwenderia 3 jacket akarane mwaka kwa tutiura ya samen lakini zinde sino mwaka bakale bechinja kuringana ora nyumere gwita kuringana fashion uri gwita yes na ntuko chiejete ndagara ena kiroto kia ngugi jewe gukura nkuruki ntuko chiejete gukamurungu ombo tethia kapanuka ndenda guchinjinya ningeta ambigi town ara menya kugwerwa kwa muntu agwira warira gintu gikuratirira gigwita down so ngaya tethetie igaitie guru nkomba gwita town yengi nene ndera murungu bwega nkarugura big supermarket yes Dokera nankonko iye dokera nankonko iye betankaringa maula